Swastiastu. Namaskar. Inggih alit-alit sang sami, alit-alit kelas 5. Ditunduk malih sareng Mister Gede ring pepelajaran bahasa Bali dina mangkin. Sapunapi gatrani, sami becik, sami sehat. Inggih. Sare mangkin alit-alite jagi poleh pepelajaran indik keruna satme. Nah, napi punika keruna satme nggih. Keruna satme. Nah, keruna satme nika patah sekali kata majemuk dalam bahasa Indonesia. Nggih. Nah, mungkin wenten keruna satme ngerasang arti. Nah, nggih. Mungkin Mister jelasang indik keruna satme dulu nggih. Keruna satme inggih punika angkepan kalih keruna sane medue arti asiki. Berarti gabungan dua buah kata yang intinya memiliki arti satu. Nah, mungkin keruna satme ngerasang arti. Napi punika keruna satme ngerasang arti. Nah, keruna satme ngerasang arti inggih punika angkepan kalih keruna sane keruna ka pertama pindah ke undang lan keruna kana kaping kalih pindah ke keterangan. Nggih. Berarti ada kata yang menerangkan, ya. Yang kedua itu menerangkan kata yang pertama. Nah, napi manten contoh keruna satme ngerasang arti. Nah, contohnya puniki. Nggih, wenten kopi ini liunan misi gula. Nah, berarti kopinya itu banyak gula. Nah, dadosnya rasanya manis melenyat. Nah, manis melenyat itu berarti manis sekali. Nah, nika nggih. Manis melenyat. Nah, manis melenyat niki madan keruna satme ngerasang arti. Nggih, keruna ka pertama nika manis lan keruna kaping kalih nika melenyat. Nah, keruna ka pertama niki manis puniki pindah ke undang lan melenyat nika pindah ke keterangan menerangkan keruna manis puniki. Nggih, dadosnya manis melenyat berarti manis sekali ya. Ampun. Nah, niki taler wenten contoh-contoh sanitiosa. Nggih, sekadi. Joh sawat. Selem denges. Peteng dedet. Langsing lanjar. Tegah ngalik. Pahit mekilit. Putih nyentak. Manis melenyat. Nah, sekali contoh wau nggih. Napi sampun alit-alit sama-sami. Nah, mungkin cengain ring buku pengayaan. Nah, ring tema 5 niki wenten soal. Nggih. Nah, dugas gulem gumini kerase peteng. Nah, dugas gulem. Akaruja niki, nah, gumini kerase peteng A mekilit B dedet C nyunyur D lanjar. Nah, mungkin keruna peteng niki sane encen manut anggen keterangan. Napi ke mekilit, napi ke dedet, napi ke nyunyur, napi ke lanjar. Tapi jawabannya, tapi ini kecawisane, inggih patut pisan. Peteng dedet. Inggih, alit-alit sang sami. Nika wau contoh keruna satme ngerasang arti. Nah, jangan alit-alite tatah malih contoh-contoh ini. Nah, mungkin cingain keruna satme ring lengkare. Keruna satme ngerasang arti ring lengkare puniki. Nggih, sampun nggih, alit-alit sang sami. Nah, nika wau contoh keruna satme ngerasang arti. Nggih. Nah, yen sampun alit-alite ngresep ini keruna satme malih jebos alit-alite cawis-cawis soal-soal
ring buku pengayaan tema 5. Nggih. Nah, taler ring Google Classroom Mister sampun share pembahasan. Nggih, pembahasan harusnya elit-elit harus cingain ring Google Classroom Mister sampun share pembahasan. Nggih, buku pengayaan bahasa Bali tema 5. Nggih, sampun. Sanemangkin Mister puputang untuk paramu santi. Om Santi 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 Om. Namaskar. Dadah.